Sada ćemo napraviti jedno brzo upoznavanje sa najlonima iz proizvodnog programa Energotima. Ima tu koješta po čemu su poznati najloni iz Energotima. Prije svega po izuzetnom odnosu cene i kvaliteta. Znači za vrlo malo para možete dobiti sasvim pristojne najlone, upotrebljive. Ono što ja veoma često koristim, to je ovaj Kawasaki Super Mono. Znači plavkast najlon, univerzalne namene, znači uglavnom ga koristim za plovak. Znači za vezivanje sistema, eventualno za predveze. Jedan fin, solidan najlon. Method Feeder je naslednik standardne linije Power feedera najlona. Najloni izuzetne karakteristike, izuzetne tonuće sposobnosti imaju, jako lepo tone. Memorija u optimumu je nosivost, relativno su dugotrajni, znači mogu rame uz rame da stanu sa nekim najlonima iz poznatijih brendova. Champion Feeder, isto tonući najlon, crvenkaste boje, odlično se pokazao, malo je mekši, znači jedino mi se to ne sviđa kod njega, ali lepo tone. Method Feeder sličan je on starom karbonu, znači crni black carbon, jedna od najstarijih linija najlona, veoma popularna kod starije populacije ribolovaca pa i prve generacije šarandžija, znači najlon sa teflonskom oblogom, jako lepo se pokazao. Ono što je novo, što još nisam probao, što planiram ovih dana da testiram i naravno prenaću vam utiske, to su Purple, znači nova generacija najlona sa UV zaštitom, paralelno motanje, zanimljiv najlon, kao i sve ove varijante standardnog Carp Experta. Imam informacije od kolega iz Mađarske da ima sasvim pristojnu tonuću moć, iako nije deklarisan kao tonuć. Takođe, Method Feeder Pink, to ste me mnogi pitali da li sam probao, nisam probao, probat ću ga uskoro, isto tako imam jako lepe utiske. Nije meni baš popularna boja, nisam baš ljubitelj pink boje, ružičaste, ali najloni jarko obojenih boja su preporuka u feederu, pogotovo kada pecate na velikoj daljini, na velikoj dubini, pri vetru, trava, prepreke i ostalo, znači kontrola sistema, znači kontrola najlona je jedino moguća sa obojenim najlonima, ja ih toplo preporučujem. Ono što je isto me zanimalo da probam su fluorokarboni. Uz ove jarko obojene najlone trebalo bi koristiti šok lidere od fluorokarbona ili bar sisteme napravljene od fluorokarbona koji vodi praktično nevidljiv. Zato se mogu koristiti malo deblje varijante, što znači da će sistem biti otporniji. Znači to je ono sledeća stavka koju ću da probam uz ove najlone. I šok lider. Znači ovo sam viđao i ranije kod drugih brendova, nisam imao prilike da probam, znači ovde imamo 0,20 do 0,55 metara, znači konusni najlon. Kažem, nisam imao prilike da probam, uskoro kreće Ada Ciganlija, kreće pecanje deverike, velike daljine, velike dubine, veliki pojas trave gde treba izvući ribu, znači najkritičnija je ta pozicija od 15-20 metara. Mislim da će ovo da završi posao, ali vidjet ćemo u praksi kako se to pokazalo. To bi bilo to, ima tu još nešto zanimljivog, ali ima vremena, pokazat ću vam sve šta i kako, znači uskoro se vidimo na vodi i uskoro ćemo neke ove novije stvari videti kako se one ponašaju u praksi. To je to, pozdrav, vidimo se.